ay tungol orala pemasani Iawasa Soumwahu Kohsangnya. Iawasa Soumwahu Kohsangnya. Okay, gitail taikin kabakap Soumwahu ko matangan maula. Okay, gitail taikin kabakap panten maula apokan maula. Okay, gitail taikin kabakap socha maula. Okay, aramas na Soumwahu sa Soumwahu mela. Arya kasampal challenge iu ko na masanang court po ansam chaikin socha wewe Iawasa ko me chaikino wangatak prong court lingar pang kauno so baisang court tepil socha kamelele okay ansam chaikin socha charma sanang court ang kawewe yang getrail sapul macai pitang kan asitan kan koror po Iawasa akan we masamasan anso when literary gitail litipi gitail turun aramas changa sign okay sign ramanglan sign orang gak kamelela kauno nan mo Jesus okay aramas itawen Jesus po ki sign kay de po kira ronga cha sapol mamasa na itawen po ki sign Jesus pilpin masani first generation to which masani ti moment Kohsang Korea pokita jaiban jonga masanang court asainu tambang paki po yino no gidi kauno ka jini no gidi me kilel kan dem mana kana pampaki raila kan boposon okay so poson kosan rong masano Arya masakan suca poson cebangkin sutra no kalap kelang sign okay I kabar panchailen pil jonga sign nan diwat o Satan and so me kauna bang mo itangam tay Christen wood porta o kaunta samba abang kapopuye giti me jojo sign okay ya komu yo ngoy tame ceban osoki meniame Satan o meniame kot melen weke masano karata ong yew child bang focus on masano jaiban lol nan masanong kot jaiban we ke masanong kot po I crown ten mo I basanan mo armas kak chonga miracle rai maula rai backslide rai kolanan hell karata ko siyayar me miracle maula an balwar astuno kasambal tuwaja kamorlan saulang man Iawasa ban mor la soto Iawasa kauno katapangi komo yen maula wegi acha poson chik ime chacho kon mau kila wegi acha soto wewe kemasa nang god ime chacho mau kila wegi acha wega bakap sabong ime chacho kon mau kila okay so masa nang god inanan ko sambal ime utan ki masa nang god ye kauno ije chaka krapesan kauno en masanto Raprapa, okay, kan raprapa kanya mo kota masan. Kauno mamasan rang koras na sapol mamasan. Ap makchay bil mondi, tebil kiyang time, abang agan masan donan nga na child ka. Okay? Chescha anana kilang, apagang ko sa inan ngayon, wag ko ngayon. Okay? So, pantolar, nanorala po, welcome chok mo ikan makatstar pong college. Welcome, Railkan, maybe bang karong clip with more. Masanang good so can expire. Okay, gininda. O question that time in life po yan yang. Makampil total life and sawat komaleti. One makamaleti kamililo aleti iwang kao na reveal. Taka salayang komuisi. Makam manana kapakapin maula. Tsaka pakap ng time what kampa maula mamiyata poson. Ama klipwet pil play muren sampong eo aramas merongo pil songan anana ko joja memere apa pil mala masanong good so can expire presence of God so can expire kom yung ay magam no porta life ho so lamnya ar karata chay bang wow ki clip kan koras me child wrong ma pil life te pil recorded ngen okay based on ngen Chay masanon kot mekauno sengak tiar pewe masanon memor o masanon ngen waki utial kami and so tama kom
korongen. And so tamakom aledian. And so tamakom pungkiyang tame mamasani. And so tamakom kamkamelelen. Okay? Ajay respond. Sapul machay pasapang. O masanang koto kayo ko sampal. Ansawi sa Pilipin. Ansawi. Sapul machay sapang o kayo ko sampal. Makarata iralakan sa onan media, non-broadcasting media, the network, the radio, airwaves, pagpakairan wawa. In powerful bwegi. Sipala Iawasa aramas niya tuwa jangoy ko sa nawi, sinarmas tabay ka chuwa. Ma korusya kan sa Pilipin men pombi na working nilayat te atay sabol matay lokaya. Kak koronga sa Pilipin we regarded clip kan more taulul kak sambar. Omud pasapengong tama kom korongayo kauno tripo mo yan sa wo. Okay, go to work sang try. Go to rirong try lo men sapang. O kauno kat wasa korosan sa jobs. Okay, kaya tek magchay live yap manamanong go to nan live. Amara ikliklang regarded minute. I mean, sambari sa kaso cha power so. Masanang go so to can expire. Anointing so to can expire. Takot anointing Katie, kauno kayeti sa pulmamasan, puweng kapulipul ni Sarawi. Ngayon Sarawi, imagang kamong kita ang aramas, ran men kamelele, ran men wrong, ran men sapang. Okay? So, when dola, chay udial tama pa puksaraw ko sa iya, Iawasa Soumwahu Kohsang niya. Iawasa Soumwahu Kohsang niya. Part 1, ikiti part 1, belakap pang katokela. Imimen chayden jok tamo puksaraw masanilan Senesis. So iko sa yayar me aramas kenal an kimatamataw sapung ong Iawasa Soumwahu Kohsang niya ime chaylan ane ki puksaraw. Asa me kupura chayl ka amanaman miya pen sapol mapasapeng te ko son wewe. Ayaw chay koros ken final chay koros ken unsakla ana atama puksaraw masani poi tama puksaraw masani yo imepan silte dili imepan apaliala sa wewo koros te wok pasang koros amana man chelangi so kay ken matawa me virus de bacteria mo mas Soumwahu Kohsang mas uten dom kan mon mongo and of course Iawasa Soumwahu Kohsang niya kalawa okay kung ko saya genetic Kohsang ni achay papa nono Kohsang ren papa kalap nono kalap papa ka okay nan genes nan katautok nasa nan pombe nan katautok tenanin siya so jay kung ko lay mo ni pwede ray kamelele song kamelela ran miya kam Soumwahu suga ang papa kalap ko te ang papa Soumwahu suga okay po kita kamelelo matawa me ma Soumwahu to nang koinak okay kin matawa me kauno mol pai we kita mi wiya okay kin pilale di penaray kiyang kauno men gaskuli ya karita ka Soumwahu yata okay so jay koronga tama puksarawi masani ta nan Senesis area sa kuno Iawasa me chay kalap code te kalap uya kawalang ko pora chay liya puegi Iawasa magasalita makauno kapagata aramas Satan so to kapagata aramas kauno kapagata me korusya aprang kauno kauno kapagata aramas Senesis area sa kuno court arbil katin masani amet ketail ban wiyata aramas rasong ketail jamjaman makauno kota mantra inform sulu kot sam kot na kot ngen sarawi okay ganinda kauno apopo po ako sa yang apo to iran wiyata aramas okay kauno ako sa yang peni kot sam kot na kot ngen sarawi God in one triune Kacay saulang, may gusto ko sa iyong saulang, chay may sapal,
chay me kamelele ne chay puk sarawi achay kamelela achay kota triyun kota man nimom silu okay Kohsang kot na kot ngay saraw kota man mo okay nimom silu so nan Senesis sa kuano masani puen aramas and rasong child okay ay peta ko Iawasa Soumwahu Kohsang niya amay ban kitong niya ay mata te kom kachkiyang kom kupromi matawa kauno masani chay kapagata aramas rasong child ama chay bang pungkiyang kauno me masani child aramas kapagapitan rasong kauno amelel pot kauno Soumwahu kaya kapag chay lan rasongi aramak chay Soumwahu chay bang ganito kaya chay la chay kauno Soumwahu miya cancer miya Soumwahu suka okay so okay back chay sucha kanutan kiyang ko pura chay nan dami masano chay tachora la piyala kauno men yan Soumwahu pwe okay Teren lian pompe saban metakantra kauno mo itong pwe kauno makachkita ay Soumwahu pwe okay rea chayran watak masanang god kauno masanik chay kapagata aramas nimuman kachay arama komo mata kauno kiyang komo Soumwahu manjo mo koten Soumwahu pwe ki tama pusaraw ka tete yang kachay kapagkachay tane mo ni arma chay kamelele me kauno kito kachay Soumwahu ar chay ko nang kamelele ma chay kota trina Soumwahu pag chay pa Soumwahu okay so rapanan ke manamanen kaunta ma matawa kapag chay len tuwe chay epil kachkito manaman Imagaretan sa macheking kapakapin Soumwahu kapakapin pawedi kahit kapakapin paki Soumwahuan menlaw karapuisan kapakapin pawedi po kita kauno kachkiyang komi Soumwahu living or mamor remember tawpasang mamor okay megot karos mamor chay kaunta ako sa Iawasa rapanan ke manaman and kaunta mama kan man pir kan man lawalo kayo kasi sapul ma kapagapungkan child steward child pukoki apali o kaunta sa ang karas mo uwang ke child kaunta okay ng Bible study kan na lesson kan makapulibultuan sapul ma child identity is ke child ren Jesus wegi wutang kapagapung kauno ya kay di sanga nan Senesis usilisa wanso mega chung kapagata aramas masani very good okay kapagapung koros masani good the mau apanso me kapagata aramas masani very good what ki chalinan mau so just Soumwahu re child okay just Soumwahu suke chay socha Soumwahu kauno kapag chalta chay Soumwahu kapag chalta ni tuweni okay so masani very good okay nan Senesis riyesak tuwa silisak kota pilkatin masani yang ra koskosya tami be chay koskosya tuwan kapag kauno kuma kilang buigi yang kuma met sangan tuko kan me tuwacha mirakakang tuko kan me miyawa fruits mirakakang so pointin kapag men watong kupura chay matawa ni kauno kapag aramas point kayawa kapag ni tuweni so macaypan flame card macaypan kapupon ka macay Soumwahu ka Kohsang Koht riyak chay ko na nga matawa macay ko tra Soumwahu puwege masani ikapagata aramas nituan ngoy chay kapagata aramas nituan kichay okay karetak chay pa nasa
Macai Koht just Soumwahu so Kohsang Koht. Koryang point me what katanan Senesis usulisa keu. Kupwuren Koht and so me lela aramas kauno masani very good. Kapagata aramas onagi kosaya very good what nenen mau nenen punki. A punki kapagapagin nilima. Kareta komuyongoi kauno punkin gitra. Punkitor. Kaya sa macaw niya tatib. Capak mang kitipatrakan. Kauno makon tipatrakan. Punkiyo. Punki me akatin. Lala komuyongoi me punki lapo. Punkiyo and kapagapagawatan miya. Remuyo re moa. Count Jesus make it possible. Count Jesus wator wiyayang child. Pukotang from punkin child. Kareta amu puko. Palian likamun ngayon sa Otmanda. Kauno kailong ganok tipan. Sulati piu kauno pan makong. Ngayon South melokolo kaya. Kaitek masa ng Koht ma. Masa ng Koht masa ni. Makapangwe katatipom kan. Ipan makong. Kipan manokela. Ikan maka kan manokela. So kung pampungki yung kauno tame masa ni. Kaitek tame Satan intinda. Okay, so kauno kapeng kata aramas pungkin rail. Kecai liputi nanti. Apa yang sama Jesus pulau kecai likur yang ipo kecai lip sapal. Pungkin kecai mereka tun biar nituan kapeng kecai tahu. Ime katan kin kami yongai. Pungkin kami pungkinya. Okay, so kapan asa receive who you are in the Lord. Ime kalap kosaya. Ceka kau takong Koht. Ceka kuatawa. Ceka kapakap. Ab ceka apolana lady is kecil. Emasani pungkenok. I like you. Okay, I forgive you. Imakong. Agcay matamatawa. Kauno ka makong ya. Emasani so just ang dibeo. Mechewiata mesyavan makong. Kareta tip koros chewiata. Anso Soumwahu dija. Pakmangi. Pakmangi po emasani ya. Apan makong. Okay, kasadun pointin kasampalan chay matawa me kapugapika inanet amao kauno pungkung gachay epilele masani tama chayla nana kang pok chaylang kelay. Okay, nan Senesis sak tuwa silisak kota pilkatin masani yang ra kuma kilang po ikiyang kuma metsangan tuka koros me warail kan miya. Wasangan 1-2 ka koros pukuman wiyaki amatungon. Kaluara chay ka kauno kapeng gachay ta. Kauno kapagata 2 ko kan 1 sap. Okay, crops not 1 pail, not go pape, sour potatoes, apple, okay, fruits, vegetables, mga me organic, mga me sutra poison lale. Kareta isangan mga hangko child palwara chay kanan. Ag child yoki. Child perin kisakan mag child makin wiyata. Okay, nay sinseria sambar limao. May banin da tona sisma wiyata Jesus te aramas. Abanda aramas. May bangola ta apple isma wiyata Jesus te aramas. Banda Jesus. Okay? So, kauno kapagata aramas. Kauno kapagata me koros me organic to wecha. Udan. Okay? Kaya te karamas mo yata. Udan. Merasong. Tami ko sa yayero. 1 sap, 1 set. Okay? So, sampukok chayban sakan. Chayban kelay. Pag kita toke. Kamao bacay. Ayato mo bacay lala maya bacay suke yala poi bacay yoki. So jagin kalao de lao kaya chay Soumwahu. Okay? Poi kita bacay man invention. Tame aramas wuya. Aramas wuya tata. Aramas wuya ta sa kaong why. Okay? Kaon wuya ta tugo kante lala kiyang ni. May ang kaswit pa. Okay, so jai Soumwahu chalot kapupong ke kauno. Ab tame song ko saya kauno
we are child done it winnie, so me pango say I go to Manaman Gala Roston, what kiss to so maure. So much to Kohsang Rengot Pen, Tokaya Poi Kapakita, Rasangi. Kariani Row a Masani, a Punkinia, a Punkisabal Makapakawatki, such a mere got sweat, met Toka Kapakapuat. Kasilun point ma, me what katana, ta, Epil Masani, your song can Michelana Kang, and Tayangata me. Okay, once I said the song can miraculang. Lelman lawalo kan kauno makamong Israel. Okay? And so makitell man, kitell aramas, chairman, we are the French fries. Okay, check on apiata, but they can tell cookie in a way, aban eldi, as over chairman, nam no one, and yo. Child priny silly. So, Mia, a child we are talking. Okay, a lawyer so now. What the teacher and Senesis 3 hours a kono is a kisu. Masani, kakak chungole 1 2 go chorus. Meminan mot wallet. Apito 1 2 go 1 2 go. Oh, makin kosa ki aramas tame ma o tames wood. Magaschuban chungole. Magaban chungole, gaban mela kokolata. So child, karongayer storio. Chubangola, pisachikila la puegi. Kamele me child wewegir. Karonge, wat liki, child mangi. Sapol machay puksarawin pompituan. Atami para ronger. Masanang kaunay rasabay grab. Kareta tip, Kauna masani yang rap menia juga mera panale menia meso. So tepel songi kapopuyeti ibale apelokan kilang atam. Okay momotso. Rail kantama kaite kapel. Kaite kapel le popota uyes wetta. Irawiyan senen popot. Okay, kamatawa. Kau nama kata kamuyongoy, kau nama kata ololi, kau nama kata nera dipson the tongo and will work pasang. Puegament the talk. Come matawa, kau nama ambil lura probkinda yang gecay mamel. Irawan dipano makarata rasape. So ko saya may rakang atapel. So child nanti yang kamelele may rakang atapel. Okay, ichik kokota. Ichikuchukuda na mumuchong Catholic, may ronga sang rail meloud ko. Oh, kay te kapel. Irawiyan senera. Kauno. Matamatao na ramas. Matamatao yung machechuka kwa takata ng puksarawi. At yung melel. Iwasa ako macheking kapwa dalong a trial. Pweno wong. Tame masanang coach masani. Okay? Hey! Kau na masani ya karabana kapagata olo liran sarawirala kapara lao de la sanda atama ban le laban suwet kinta irang kaparaparanda mate ka ngapen chalder penkilong at chay kawewe na puksarawi kanpang wataknan ko diya la warni gitay le masani magchay bang kapatrayang tama kau na masani. Kau na bang kapatayang kalolok, magcayban tuwang, muruna chayban mela. Amagcayban kachuresang, nan masano tama chayman kachuresang, ariya kau na bang kachuresang at the child na pukang kamor. Karadak ko sampal, child tiping kiyang sapul machay kawewe, o child tip broksang, masani rate ale apelo. Giso child tip madawame, kau na Paligunda when the banana pungarate sex as chopaligi ma mean mandak matema when the pana abano dan sansan nampuk sarawi kaya lagi yang kay te kapel irawiyan senera kasampal. Okay, so Senesis silu riesa kriya riesa silu kauno Koht masani Met charamas minute to Walaraman kit.
Puegi o satar tama mau o tama swet. E so Japan muy young and tungole. 1 2 con kamaur o ena o e anaki maur batabat. Okay, so it was a 2 koryao memo. Eu 2 con kamaur, eu 2 con aso la tama mau o tama swet. So kauno I rosang rakadema ale tama mau o tama swet. A Satan ko to pichira puiranale. Ge komang year story. So kauno masani kapagata aramas ni tuwang kichai. Kauno mo mangi an so dame irabana le tuko wapwegi. Masanan wayon ta curious tuwacha maipan. Menasolata ikakping kawai wipan menasolata tuwacha maipan ko saya. Kitimadan na isteryoak sakis. Amen Christmas. Kitema open lilnan December. Riyesak limau jaban Christmas and so makaban open. Puegia curious. Puegia menasola. Okay? Oh kawaii open. Jaban kilang child kupura child masana masani. Kapagata aramas ni tuwani. Oh masani very good. So on kauno on aramasa kapagatar ni tuweni kapagatar ni karapa punkier aramasa curious aramasa menas Satan da. Oh eschomele kapang tuwira la kauno masani karabana kapagataira karamason tuweche. So on God's side enakier. Okay, enakier sapulma plan sapulma karapa sapulma kapagapako ap sabeko asjo awi. Okay, awi planning good menya kasi ya kete matoke chuko apo toke. So kay tisang dans ansomira ya nan so Senesis siluri sakriya sak silu kauno ap masani met rasa begatar so apan so jokiyang tukang kamoro gaya sabang kiyang tukang kamoro nan Senesis luesa tami rawya masani me raban mela ko kola cha nan storia makcheban sujud tongi spirit cheban tongi physical dem mata aramas cheban dar ta coach ka irak kang chuko waira apelo iras chomela ningen ramela okay nan Genesis luesa spiritually dead chapin wiyawi ngenara ko mela ni anso me ira second church sapegataw they walk with God ira kan wrong kauno rai kung kostoi so ja barrier so ja irair nampungarai. And so mira sabi kataurak konta mira Kristo rarok kauno atam luklukuri akan saben wema sabi. Okay, so they spiritually dead. Olo ap saben patuan ironga kat nan mot wallet yap masapwek uruk sang kamu pwek igilso. Okay, ipa sabangon mo. Ironga mo kat sili mawawa sugan masapwek. Karata aramas man. Mesoja our relationship on Jesus and so what? Aba masapwek. Chajana kin sarawi. Aban merla wendi. Masapwek. Yamoman ngoy. Murna ipan mela ipan golaya. Okay? Par yesak limao sa malaro imuman ngoy. Sambar. Yesak siluyap kasamo yung Christ ay mawar. Apna na imorin siri ko ta teenage. Ko ta episkoyok la adult. Imuman. Masapwek. Uncertainty. Sa ay lakap. Kan mas masapwek kan baba ben mela kang ipan mela ya mo ikak komat na po na ramasan sa may kinkelepla masapwek chori so sa ibang bolaya gaya sa me law yaw ya isa siyang mong kola na lang masapwek chor so chay ko poroporan mamor
Ima aramas amanan ki an sawat. Kumailagan magachin ye yang ang clockwork masek pake kom luka yang Christ. Na namoy maur ima mimreami. Kom kakakamay puye ki mata aramas. Kom kengkelepla. Mia uncertainty yo mia Mia papa men lose yo mi milale. Mia papa men kokon so char yo mi milale. Okita soja ko paraparan more sojo. Rena ramasman mistrip sapal. So imawiawi. Mawa watam kin fellowship ang kauno. O sarong kapiti yung kauno sa masa puwek. Ay ma koto mong kauno. Epuko ki amanaman epuko. Emensenama. Apan so me sabay kita. Deep watlong. Okay? Deep watlong. Masa puwek ruksang kauno. Arya iwan ngen deep kin mimreng kechay. Turu narmas recharkis chukola sarawi. Ogita rakon renan tipan. Aisangan nan rairo. Me atam wato nan samdawat. Ong ti Rusia. Arya pueki kauno alimbakong aramas. Akat kita Jesus so ansa wacay salar ko na kon tipay na changa larok mituwe jay mamor nan mo inatano. And so what nan mo in Jesus nan mo rin kalangan. Kalangan wat ki kamu yung ay tipan Jesus kaston. Makong kamu. Karita chonga Jesus. Chonga. Lukwari. Maing Jesus. Makong tipay kan. Kauniyata. Witen kiniya. Nchang Christ. Pui mapuksaro masani. Witen kengkachal nchang Christ. Kau diale wano. Kaun Jesus witen kengkachal peni ninjai. O wai kachal domon aba kot. O wiya yang kachal chalam wiala non marki o samaro. Takot na marki. Chalam prong kaunta chapel. Chalam prong kaunta kapag kauno kang. Okay? At takot samaro. Chalam kapakap. So pukong samaro man song kapakap. Chay kapag kapakap. Chay kapag fellowship. Ko sa yang kauno. Okay? So, nan Roman limaw isa kriyaw. Deep chapter san sambaren aramas German. Ab chiala mela. Armela le longer aramas. Puegi aramas koros tibata. Get deep chiodore natam. Tame deep wuya yang aramas rimsak la mela. Kauno irong. Katnan mole irong aramas songosongan maula songosong wana rail koya chaka kachkito Jesus ge kachkito Jesus meman me bam poson la esoja ban mela apanan ke mor soto yomet kareta kom soja ko siya ijar po ko chaman esoja ko chaman komor mimren count Jesus ke leo Meman pilata tikikanani akot ngayon sa utrakan. Meman pilata yada atan East Coast, Maria Sarawi, Joseph Smith, Buddha, Count Jesus, ime alangolanan lang. Okay? Jesus, nasa nina so na isak tayo wano, ngay meal, ngay memelel, ngay memawal. Okay, turun kadlik kin mall ki aj kung ko sa yame. Maria Sarau kaiteng kot. Maria Sarau kaiteng kot. Chay chuka kwat kata nampuk Sarau. Song wat wasagit kom chuka tiarata. Imo kom ban tiar. Anso me Jesus lang ata bon lobu masani lang son. Son klang inaman. Wat ki liya man Maria Sarau. Okay? Adlik makakada ni kiyan Maria Sarau yap liya mani lilo lopot. E non popo des chuwenti ang apodo. Iga sala panalo lapot. E ni non popod. Rasay ka popod. Esto kamamali la palwara wa maipon. Okay? So ngayon sarawit siya tapewe. Ilisayan kita Jesus. Jesus imakot kaitek Maria sarawit. So jo we na che hamamwalgi. May ko chmakichay makasanedi. Okay? Chay makasanedi. Peche chukak tiyan nampok sarawit. May bang ko siya mangoy Christian. Christ, isme Christ, tayo Christ, anointed one. Isme anointed one, Jesus. Okay, so isang patang kami,
kasapono poni ya aramas meraban mela sojo. Okay, Darren Mormon can below ya Joseph Smith. Tamajeban atan ki wat. Tamajeban at kita ki wat. Porque Christ. Okay, Mia ata Yeshua. Mia ata nan Israel Yeshua rakaninta. On English chaikinta Christ, Jesus. Okay, the anointed one, Christ. Tamajeban inta ki ata naman yu ko telinda. Ay charpo ko chaman eso cha ko chaman. Child deceive, child pijig child. Cheban lusang mor sojo. Pogita child koirtanan momotso. Kaitak chai koirtanan more cup. Okay? And so what is on more cup? More cup tiara kren Jesus kele. Hallelujah. Okay, so dan Roman limau isa kriyawo. Deep chapter samda. Okay, chapter sampa sang rena ramasaman. Tipo ime dando mela. And so makom yung oy chaip sapal, kaporoborin mo so je palwaraban mela. Palingin niyo pang walanan lang. Okay? Kayon son limau isa kew isa silu. Meman man kisapol mangko tieras. Simasapol mangko tieras. Jesus. Karena kamor mimren Jesus es cemren mim Maria Sarau es cemren aman aramachuro. Meman man kisabul mangkot yera se an gemor soju. Meman me soja an kisabul mangkot yera se soja an gemor soju. Okay, in chinki yang ukade de word pakan kamian we ki. Imo manom pa watak ena na sansa lamao. Tama chaikin na kamay ki chaikin poti sana pok sarawi. Ama chay banda ja kapkapaya tapok sarawi. Chay bang pururta chay sawang kamele choyo. Otana chay momotso kan solar matter. Solar kataban wok pasangan at. Ogita at chay poson bani utra. Okay? So physical healing or forgiveness of sin to it. Kalwara kan maulate mausan sumau o magapan to patel a correlated as on Taibaninda. Ratokpana. Okay, Ratokpana. Magapan to patel cheban. Pwede ko sa deep ay smakak magan to patel kan ye Jesus. Pogida ima pogi la to patel kan. And so Jesus got pun sambawa cheban what the wasa jojo me ministerang akan masani. Akan masani tuja erong kalwaral ko sumao abo masani tipomkan makala. Okay, aman mo me wonon pon alo so me sumao masani tipomkan makala. Parisikan molda kokot paganinda tipomkan makala masani atama mga yeninda tipomkan makala te utawalu. Okay, and so what you all matoro utawalu. So dami song ko saya physical healing maulam palwara child correlated iyo maulam tip sama choyo tuwecho may bang ko saya ni stansan aramasaman miminan tip utana bangkin suma aramasaman kamay tip utana bang mga suma pagita tip Allah yang foreign Satan. Satan makin afflict. Satan makin koloke aramas suma. Tama ko tuya yang kamu yung ay kapang itratan ito ni. O masani very good. Kilang ay wrong sa pal makapagabag. O masani memao. O bil masani sa mongokan michelana kang. Tungole konatra pagchelan kelay. Okay, we are panaramasakani, kichay mo yang chay sumao. Anan sa chay kan deep chay tungata foreign Satan and yang potlong o kaloke kan kichay sumao. Okay? So sickness okay pan kin kakndame. Breki ay tibata mayasa me miya tibay yasa ma o dabag tikliban vulnerable to chay pan mga Satanen litereya litepeya. Pwede deep. And sa may deep, you open that. Manaman and Satan and the dog.
Ansa mi ba mai ko sayang aramas mi sabale. Puksarawi. Niyam ba ni sabal kamu wada puksarawi nang kadete kap. Puksarawi to kay kamu. Aramas man mestrip sabal wada puksarawi e pans jawe weki. Nge kareta masanen panaw koros eto aramas mi sabal. So je o morliki. Kecai me sudah patangi char. Kecai mo kair tanana chal religion, spirit. Nganan momotso. Ap morgengen sota. Kecai quote nan scripture kan. Cai kak masani. Ngene quote. Okay, makin kau ta kongi ayai. Macai strip sapal. So jangan quote re chai. Okay, cai wat niya cai koya. Wakilan Mauro kauna sudah pokita cai sudah ibukingen kung Kohsang ni repent nukalula pokita kecai pon tip cai pon ibu tip cucu ni say end of life oh rabaraga shakaraba. Okay, so my kacengkak pulchanan chat kan makagaleya ti pwe blackout. When South Kang yang kosaya mo kita plus in scripture may bang kosaya may ban kanagela lakapan ako nan mak riyaw. Makakaleti okay ma. Thank you Cheyenne. Okay, Mac Riau, you may be last kila ko saya. Murin rana kay Jesus apil purong kat la Capernaum. Rongana kat ni turn pasaw ap lok sili. Makareta ramas chocho pokontong ni imo. O koit la lole. O bilnan wanimo. E ap katin kawewe yang rail masanin court. Nintoka na mamasan ol motor raman pa. Wisiko dong re. Eminan men royo. Eron paman. Arinyar soja kak. Kapitolong. O kayang ban Jesus. Puwag koitan pokono. Rap. Kapara pesang. Donin mo. Kainaneti wasame Jesus kachkatiyaw. O kakirti yang nani mo mpan Jesus. Menro me motoro mimi pewe. Jesus kachin mangyata ar poson loud. E ap masani yang me motoro. Nei kan pagabay. Tipamkan lapatar. So imami koskosaya. Tuwecha. So mau yo me. Kaun Jesus wrong. Amasani deep. Okay, so mau yo me. E wrong. Ap masani. Kan pagabay. Dibamkan nakala. So you make us yakamit. Physical healing, maulan palwar, o deep. Iraeo, mo in rapopod. Mo inseparable, iraeo. To which I may ban so mau. Janane puro jang seli winning apete. Wor lang ko java katekia. Mein coach tami wiata. Agi may ban palianer spogi esame sumau usan ren ngin south. Ya wasami sa pungalaya mangin south kak toke genia. Okay? Yes, ibang kan study gan so cheban learning. Hallelujah. Tune. The light is too much in my eyes. Can you chuchu off the light? Son kawewe ko sunet kayang momot nanimo. Railari mangmangalalgi. Yadwan wal manet akak wiyasangan lokayawat. Pwe lalawa kot. Okay, lalawa kot. Isme kak lapata dipakan. Kay den kot kalep. So you go say ayer ni tapio. Jesus ima kot. Kot ima Jesus. Okay, ginda. Asa ma kot. Yata nam kot. Okay. Ako say ya trion.
Jesus sabi kat pun sampaw rail jak yamo mo ang kasalayang rail kauna masani may kilangya samayo ogiday rayo okay so nga wewe ko sonodo ko parisigo John momotso Israel mangalal kirosaya yadwe ol manager ka kuya songan lokaya wat puelala kot isme kak lapata tipakan Kaiteng coach kelep Jesus mata mangyata ar manglal iar masani damak mail manglal ki sangal lamalampukat menia memangay yanintang ol motor mana tibamkan lapatar te yaninda uda alakiyaman okokowe Ari, ibang kasalayang kumail tuwan na inaramas. Anag manamanan lapata tip nin samba. Isme na inaramas, yeyi Jesus. Jesus anag manamanan lapata tip. Ima chaykin lukwarkiyan Jesus. Makon tipaikan. Jesus anag manaman en lapata tip. Nge komuyong oy sutrana na kuwi rempatre. Kansono. Pwede patrakan en lapata. Uyawiyan. Mengkawama, Wuyan mengkawama, Ragungolaren samorogan, Kansano getiparelkan, Puen lapata. Okay, Mengkawaro wiya mirror, Kilel, me Jesus pangat sto fulfill, Jesus pangat sto kapayata, nan maurin aramas. Nanti nantin kalangan me Jesus pola katangot chepesang. Katango akan mirapasang rail samarokan o aramasin liki mimiliki raschuka kiyang kulong ito wasame sarawyo kautok pagitay rail aramasin liki ansame Jesus pola katango chepasang pagitak sinaramas so war kamuyongoy tsaka access to God ako saya wasa Jesus aniki pung manaman and makon tipanaramas. Okay, karita kompanpil nan numomanta kom lukwarian Jesus makon tipaya aban makon kami pon nana kom lukwarian Jesus makon tipaya nan steto soche lipilipil yawasak child mimia child konta me chaywiya tatip lukwarian Jesus puya kat stone makon tipachaykan. Okay, chayban socha Kamamali Christ which Christ we atama a child chamajoni a child chiakan mass. Kamamali Christ. Okay? Yai Christ pogular tipa child kan I go say nan AY video kan. Ni ay chugachuk ngoy kin paki ay babao again wala sakaw nan moy sarawi po chompantip. Kamamali Christ mo. Okay, Kamamali Christ a child chiak. Child kila kamamali Christ. Child bani charkila tama Christ via yang yayer. Pari yakit samalaro mo na iputi. Puksaraw ka dati yang child bola back you. Once and for all, a char. Pugida sodra manaman yo parak yang manaman in jang Christ. Manaman in jang Christ lapay komita e kawela tatawagan butangan chapel pomi boy. Okay? So, ako sa yauta alakiya manoko kowe ni mamo. Me motororo utatra mon masarail ko barang kiyo matangatra ko kola. Okay? So, puinin sarawika liplipanet linglingar Pores chuka melele Christ aja kamau ya lamon masarail ko. Okay? Ako sa ya tipom kan makan ramolta. Ada tame apal kamau yala motoro da kamau yala so mego chapalong count Jesus. Okay, so mego chapalong count Jesus. So physical healing palwara chakan maula chaban nanchiang ter maidang deep. Okay, and so me deep mia chamang ay suma yamomen deep Dipensuma, aramasken mop, imsak lama chorapen. Gedi pio me kolokoli, los sompongi, choka katar, o caporete suma kay tip.
amo tipin Soumwahu yo incense with you agin kawela aramas makolokolo okay kay ta karamas me sutsay kaleo karasa bama imol pamri ngay momol pamri akom makong yoyer kom isenawa kom free nan ngen angoy I pound ngenaya Satan mangen toke ki Soumwahu imsakla Soumwahu karaday kakela kay kichel aramas man mepan asa sapat makong aramas Pilipil Kupwuren Koht kitipakan Kupwuren meche kang kitipakan o pain makong pain ni aramas talatakman aramas insenamaman so jo por message van tokere okay so icheban udier wasa lakabiban katogelatra taidelotra Iawasa Soumwahu sangnya hallelujah jai kapakat o main siwa coach kaun lapalap kalanganan kami kapungai kami kapungkiang kami sapol mamu masan kom kacang kapung kejatan itu wen kami sebi putih kiti pue ki sapai ke naramasaman puksarau ka jadi yang nan roman limau isakriyaw itu wen atam susun tip kodo pon sampa up count Jesus kastoro kapure sang koryaw so koros me bandu koryang kami kampung kenerail weki kom kacang kapukata ramas kom masani very good o kampil kacang masani sangan mongokan posen kang mongokan me yeyi organic me kosanan one sap one set main count Jesus kupregil posen steward mau senapali mau palwar wat me kom kacang yang kit kito at we poseter kapopon kung kom se disongkan me kom sutrawiang kit sekalangan ki yang kamu sapul memasan kamu kacung kupro kapayata Korusya kan mebelban soja ale di sani Israel sawe with the mall kamu kacung makong rai kamu kacung sawo sa Israel ki koros soja men lusang ngoy soja men lusang Lord karapan Bible study with soja men na yarama soja men ay penene soja men pen ngoy and lusang sapul mamu kamor apa pangkoyang aja Israel kan makamelele Ralakan me pilata sui kapakapti yang kami yang kacang para posonan Korusya me pilata kamelele kami sekopre yang kami at kapengat kasapat kalangan ng kami count Jesus me wiat kaunat sang kamor kokolada amen.